koutou katoa e mātakitaki maina, e whakarongo maina I o koutou kānga maha, ko Mātai Smith tēnei mihi atu nei, nau mai, hau mai ki roto I te whare o Tangaroa Piri Whare. Kia ora rā, ko Jeremy Tātere Macleod tōku ingoa, e tautoko ana I ngā mihi a Mātai kia koutou, nau mai, haere mai, haere mai, haere mai. So we've got some awesome guests in today's episode. The first guest is an inspirational Ngāti Pro leader, young, full of innovation, full of enthusiasm, full of passion and commitment to his iwi. But like many other Ngāti Pro leaders before him, he's been sent to Wellington to make a change. And for those of you who don't know, Ngāti Parata has a very, very important job in the reserve bank. A flash job. Ngāti Pro, you should be proud to have a young leader in the reserve bank. Nā reira. Koe riri tātāua manuhiri. Te ahua nei, ko tūhono mai. Tēnā koe hika, kei te aha. Kia ora kōrua, kei te ororo wātu, kei te aha kōrua. Kei te tino pai, te tatari ai, kia ki mai koe, kei te ngā tau. Wow, ko ngā pakeke anake ngā mea whakamahi e rā, mea aho tamariki tonu koe, pai tonu tō me kei te ororo wātu. Ko ngā kraua, ko ngā kuia, koe rā ngā mea mahara tonu ana, mea kei te ngā tō, kei te aha ke rāne. Ka nui rā tō māua waimare, ko uru mai te tahi reo no te uranga mai o te rā. Hei manuhiri mā māua, hei hoa kōrero mō mā. Nere nau mai Tangaroa Piri Whare, ki tēnei whare kōrero kāore he rohe kāre he tawha, kāre he taiapa o ngā kaupapa kōrero. Raua ki au e rā mō kōrero. Ka pai, just so happens, he kēmu tāku. He kēmu quickfire ne, nō reira e rua e nei whiringa ka pānui hi atu e hau. Ko tāu, he ki mai te mea pai ki a koe, ne? Engari mea hua kakama. Ko riri? Ai, ko timata. Macron double vowel. Double vowel. Ka pai. Haere tonu ai. Rāpata waha te kōti rikirangi. Ne, rāpata waha. Hea, whea. Hea. Tara teke. Tete. Tete, kuku. Ka pai tēnā. Okay, let's keep going. Ki runga, ki raro rāne. Oh, ki runga. John Key, Billy TK. Oh, look. Tērā tokorua, katahi te tokorua. He rawa atu I tēnei ao. Ko tāku whakautu ko Billy T. James. Aonga te Billy TK. Te whakautu te karawa atu tērā. Radio Ngāti Pro o Turanga FM. Radio Ngāti Pro, kau eti te mai taku whakautu ne māta. O ka pai koere te kēmu whakamaha nei a tātou, ne? E ngāni mu, e mohi anau, tupu ake koe ki roto o te taira awhiti ki roto o Ruatoria, nā reira kāre kore he nui ngā kiwaha, ko rāngona e koe, I roto I ngā tau ko ākona e koe, a kāti, taku pātai tuatahi he ato tino kiwaha. Pātu ki te whero te kiki, meke o taringa. O mai anō? Pātu ki te whero te kiki. Pata. Ke kia roha mai ki nei tanina kāre nei te waia ki te ro. Tala, kei te pai. Kei te pai. Nā, pātu kia te whero te kiki. Hoi. Pātu kia te whero te kiki. Te kiki mene te whanawhana. Te kiki I tō whero. Pātu kia te whero te kiki. Pa me hau atu tērā rerenga kōrero ki roto ki te hā kotahi. Pātu kia te whero te kiki. Pātu kia te whero te kiki. Oh, heika. Pātu kia te whero te kiki, he kama. Kamurui. He pēra. Got a pass as a manual from Rangi Tukia. Yeah. Wera te iwi kōrero pēra. Akāti, how tō whakapātia tanga I tō kiwaha nei? You'll get a kick up the ass. Pātu kia te whero. So for those of you who are watching, you've just learned a new word. The word whero in Ngāti Pro is another word for your haini. Ka pai. Well, the whero be whero after that. The whero be whero. As long as kaire te tero e whero, whero te mea nei. Ka pai. Pai tērā kiwaha. Pātu kia te whero te kiki. Pātu kia te whero te kiki. You gotta put your world at how you're playing on. I'm thinking of all those hearty Ngātis that I know. Pai wairuai. You gotta speak like a machine gun, like they do, like, up in Rangi Tukia. There's more to make y'all.
Kore warore te reo jamai. Kai te pōra mai kia ao. 24/7 kai te pōra mai kia ao. Te Big John Ma, me ona teina, me ona tuakana, noho ana mātou te kai tētahi wā. Pēnei rau te tere o tana kōrero. Ki te ata whakarongo koe ko tāna ko e kia na pāhi mai te pata, te prāua, te tote me te pepa. Hei, ka haua ati roto i te rerenga kōrero kotahi. Pāhi mai te pata me prāua, me te tote me pepa. Miharo. Ata mea te, hē? Pāhi mai te pata me prāua, me te tote me pepa. Anei aku kākahu. Anei aku moni ka au mohe o pātai ana koe mo te ao. Ka pai, kei te whanaunga, me huri pia tātou i nāne ki tētahi whakatauki. Hā tō tino whakatauki o te wāne? E hāngai ana ki taku mahi i tēnei wā. Mā wai e hua ki te tatau o Paraurangi. Nā te take ia o te ko au i tēnei wā kei te mahi i te pūtea matua. Nā ko te Reserve Bank tērā ngā mea kāri te mōhio. Hoi, te rima te kautāra o Aotearoa nei he whakahua kairunga o te pikitia o te whare o Paraurangi. Hoi, e kati ana ngā tatau o te whare o Paraurangi. Nā, i runga i te pōhatu whakamaharatanga kia āpira nangata, ki te karaua, koina ngā kupu kua tuhia i runga i tāna pōhatu whakamaharatanga. Mā wai e hua ki te tatau o Paraurangi. So koina taku mahi i te pūtea matua, he tarai te whakatutuki i tērā o haki e te karaua, he hua ki te tatau o Paraurangi kei runga i te rima takau tāra. Nā reira, ho mai no ngā whakamārama mo te kōrero nei? Iahu mai ihia? Taku whakapāe, nā tāna tuakana pia nā hone ngata i tuhi i waihanga i whakairo i era kupu ki runga ki te pōhatu a te karaua. Tōna tikanga ia, e hara i te mea he kōrero mo te rima takau tāra, engari e mea ana mā wai, no te mea mōhio tonu kōrua, ki te kati ngā tatau, ngā kua hoa te whare, he tohu tērā o te iwi, whakatōngā pia, he iwi kāri tino hia ki te toro atu ki wetahi whakaaro hau, ki tētahi tāngata hau, no reira e hea ana he iwi, mehema kai te kati ngā tatau o tō whare, akuni pia he whai whakaaro pia o etahi he pana tangata tēnā. So, ko tōku hia, ko te wairua o te kupu o te rā kōrero, me huaki te tatau o Paraurangi ngā wā katoa, me huaki hoki ngā whakaaro, me te hinangaro o Ngāti Porou ki ngā momo whakaaro katoa. So, Ngāri, you're quite an inspirational story, from the humble communities within Ngāti Porou, and now you've got this big important job down at the Reserve Bank in Babbington. We admire that. I mean, what's it like working at the Reserve Bank? Are you able to go down there and get on the photocopy and get some apikara ngata take home? Or? No, e hoi, ko tae atu au ki roto ki te rua. Oh, me! Te wāhi pupuri i ngā moni. Man. Kāre kore. Hoi kāra tā te whāki me pēhea e hea ngā tatau me hau atu koe he te wāhi hei hautanga atu ma te tangata, kei whea ngā kāmera, kei whea ngā tāngata security, wehea konui me tapahi hea me poroa e te tangata hei tāpiri atu ki ngā mihini, e āhei ai koe te hau atu ki roto i ngā whare. Nau, kororo noho e ne kāre e rā. James Bond tēnā. You don't get any e tipue rea ka toro, te rākau ki ngā hane, ka toro te ringa ki ngā moni a te pāwhia, hei ora me te timana. Tika. You don't let the ringa toro? No. Yeah, ko tāku he āhua indirect toro nei ki ngā rākau me ngā moni a te Pākehā. E harei te mea toro tōtika aku ringa ki ngā kehi miriona kei roto i te rua pūtea. Atu i te rerenga kei te aha, hea kia koe tētahi tohu nui o te reo, he tohu nui no te reo,
o te tangata no Ngāti Porou. Atu I te kei te aha, ki te rongo koe te tai āhuatanga o roto I te reo, moho tunu atu koe no Ngāti Porou tēnā tangata, hea tērā. Atu I te kei te aha ko te tam, tētahi, mō etama. Koina, ngā mea, me kupene te whakapopo o tērā o ngā kōrero I te wā. Kōrero, ki te hapa tētahi tangata hehe, koe ki te whakatoi atu ki a, ka mea atu, etama. And then I roto I ngā tau ka ahua makere mai etahi o ngā reta, ka e tā. And then taka mai ki te rea ngā ōku ka huri kia at. And then no roto mai I ngā tau ahua ruarua nei, kua hoki anō mātou te āpiti atu etahi o ngā kupu. Ko tam! Tam! Pai tērā ne, ka rau runga I tērā I Kahungunu nei, no rea. Ai, te reo Ngāti Porou. Tam! Tam! Pērā. Aka, te ka nui rātu ne hewa mōi wate mai kia māru, ki te whakatutuki tā māru tunu kia te. Kia pai tō mahi pōne, kia kaha tō mahi muni, tō whakaputa muni, hei tuku māu kia māru a tō nua. Nau, ka taraia, e rere rā te krimi I roto I ngā kena nei. Kia tika hāware, kai rere parorirori. Kia rite ai, ngā nama. Ka nui rātu ne hara, noho rātu ki rote nā manaki tanga te mea ngaro. Ka pai. Hei kona mai. Hei kora. Ka mau te wehi ngā kōrero a Ngāri Munea. Kai whia mai rā. Ka mutu pēr. Ka re ngaro te tangi o te reo Ngāti Porou. Teka, me pēhe kore ara. No re, he anō tana, ko tana kiwaha. Pātuki te wero te ki. Pātuki te wero te ki. Oe tono horo ki ao. Tono horo mai ki ao nei ao. Pātuki te wero te ki. Ka pai. E hika mā. He rawe tērā. Hoi anō. So the brief English translation that was given to us by Ngārimu was, of course, I'll boot your backside. Yeah. That's it. So mena koutou I te whakarongo I te mātakitaki mai rani. Whero is another word in Ngāti Porou that is used for your backside. Boom. Yep. Ka pai, and then of course he had that beautiful whakatauki no te kāinga. Māwai e hua ki te tatau o Poraurangi. Yeah, me tana koro, koe rana kupu kai runga I te kōhatu whakamaumaharatanga kia tā apirana. And he is hoping that they would change the image on the $50 note of Poraurangi to show that the doors of the house are open. Because e hare te tohu pai ne, me kua kati ngā tatau o tō whare. It could mean a lot of things, but if you have ever manuhiri come to your marae, make sure the windows and the doors are open, because a closed door is not very welcoming. Ne? So young and full of mātauranga. Yeah. Koe ra tōna waimari, whai mea whakatipu ai ki ngā mātauranga o tōna iwi, ne? Me te koro mo tanaku I, ne? Kamata ki te whakarongo koe kia Ngārimu, he has that Ngāti Porou twang. All of those twangs within Ngāti Porou, yes, Ngārimu has it. Never. Tam. So there you go. We asked him, apart from kei te aha, what's another language variation that if you hear it? Uniquely identifies a Ngāti Porou person, ne? And he said tam, which is evolved from etama, to eta, to et. And mera wāke, nā waira, tam. So there you go. Hoi anō, he manahiri anō tā māua. Ai, a kua ke nei, nō reira, kia mautoni mai, ki Tangaroa Piri Whare. Hoki mai ki te whare kōrero o Tangaroa Piri Whare. E mihi atu nei, kia koutou katoa kua hoki mai ki tēnei wāhanga I kia nei ko Tangaroa Piri Whare. Our other guest today comes from a place called Ratahuna, sort of like the pinnacle of Māori never. Tika. E hoa, anei tā tāwa manuhiri, kua puta nei te kiore I tōna rua. Kia ora whiti awa. Tēnā kōrua, Tātere, Mātai, tēnā kōrua I te ahu o tā tātou kaupapa. Hei whaiwhai aki I tērā ki kāo, kia mōhio mai rā, kui te ahu o tēnei wāhana, kārehe rohe, kārehe tai apa. Nō reira, I whakatonu rā koe. Ai, kia tūpato. Engari, kai te pai awa, he kēmu tāku hei whakamahana I a tātou, ne? Nō reira, ko te ingoa te kēmu nei ko te kutwhā,
E rua ngā mea e rua ngā kōwhiringa ka pānehi au te hau ki a koe, me whiriwhiri mai koe i te mea pai ki a koe. Pai ana? Mama noiho. Mama noiho, ne? E whakatui koe i te peanuts. Ane, kori te koe. Kia kaha. Ane, macro double vowel. Me kore. Tohuto. 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 Rua toki rua tāhina. Rua tāhina. G, no G. G. Hea o whea. Hea. Tau kumu. Tau. Whatu karu. Kanohi. Oh, very good joke. Pōni hapa or red chew? Aha. Porn hub or red chew? Tētai pātai, nei rā whiti awa. Ki runga ki raro rāne. Ki roto. PlayStation, Xbox. No box. Ahurei matatini. Ahurei. Te karere te kaia. Te ao. Sorry, Te ao. tika. Ko te ao ia ni. John Key or Billy Te Kahika? Billy Te Kahika. Oh, interesting. Nā te mea he pēra. How kei taku rāne? Simon Bridges, Judith Collins. Judith. Oh, Judith. Ki. Nā te mea here te ki te tāre. Au, i te tonu ki te tāre, i taua tāre i ngā kiriata. Ai. Nā mea whakamataku rāne. Ai. Te mea tiaku. Tāhua. O kā, te ahune, ko mahana tātou i te ki nei. Pai, he karau e te whakarono ki a whiti au e whakutu i o pātai. Ka pai tō whakarono. Aha ko kāre a whiti au e kōrero pēnā. Kei te mai tonu o G rote i tō reo kōrero ne? He anu ki waku taringa te whakarongo ki te kore o te whakamahi i te G. Whakamahi tonu e koe i te G rote i te reo tū. Ai, ka nana, i wētahi taima ka mahu e te G, engari kai te ia tonu o te rere o te tangi o takurui i wētahi taima. Ko te ahua pēr tērā o ngā pākeke i pakeke mai ai au i te taha. Ngari anō nā mea o rātoki, utunga mai o te kore G. Nō reira, e hoa, ko te pātai tūtai kia koe, hea tō tino ki waha, hea tō tino ki waha o roto i tō reo. Ehe. Right, Nice. Which means? Kao. No. Kao, which means no. So if you hear someone say ehe, chances are they're from Tūhoi. Tūhoi. It's the Tūhoi equivalent of the horekau. Koia. Or the karetahi, or the kaores, or the kares, and the kahores, and the rawas, and all of those things. So that's ehe, and te tūro ngā pātai. Te tūro ngā pātai, mai te kiwaha ki te whakatauki. Hea tētahi o sino whakatauki. Hei tirea rea teitei kahika te akataia. Hea tō whakapāketanga i tēnā? E whakarite ana i te manu rea e kake ana i te rākau teitei o te ngahere ko te rākau teitei o te ngahere ko te kahikatea. Ana e whakarite ana i te rākaura ki te mātauranga, te rea rā kia au te manuiti o te ngahere tōna i tinei. E kake ana i te ara o te mātauranga meki. He kupu aki, he kupu Whakatena. i te tangata kia kaha e ki te whai tana ara. Ai, e whakarite ana i au ki te tai au i pakiki mai ai au i roto. Ka pai. A kāti whiti au, hea ngā neke hanga o te wā, ngā kōrero o te wāne. Koe kei te kei awai, koe kei te pūreni, koe kei hapu i a tāniki, koe kei te kāpata tau, koe kei te... Patai pai tēnā. Ko kōrua pēr ka tere mōhio i ngātu i ahau. E hoa pātai pēr, kuai kai te ora. Pira pēr te pātai kuai kai te ora i te nui o ngā pākeke kai te hemo. Hoa no i roto i taku whakatipuranga, pātai
e hoki noa atu ana ki tō pātai. I roto i taku whakatipuranga i Waimari au ki wetahi i ki te noho i te taha o te kuia, o te kaumātua, o te koroua, e kōrero ana i tērā momo reo, e kōrero ana koira nā whakawhitiwhiti kōrero, kai te kōrero mo te pūremu, kai te kōrero mo te moe a mea i a mea, kai te kōrero mo te rahu, mo te ure, mo te hona mea katoa o te kāpara, o te moe kāpara, o te moe tahi pōrānei, i Waimaria ki tērā whakatipuranga. Ai. Nō reira, ko te ahurei, a tūhoi, ahea tu anō ai. Koe rapea te pātainui, nā te bea kua korea te matatiri, kua titiro, hea hapea nā matapaki ake i ngā tau e rua, ko tahi e rua e tū mai nei, me te kimi ake i tētahi huarahi, kai mo i te aroaro, mo te kaupapa o te ahurei. Nā kāti i whiti aua, no māua te whiwhi whai wāhi mai koe ki tēnei wāhanga ki anei ko Tangaroa Piri Whare. Tēnā wa mātu koe, muheo katoa māua, nui ngā mahi koe rongo i o pukuhiwi, nō reira. Kai konei māua, anea māua nei mihi ki a koe e te hoa. Nā pūrua. Tukuna atu wāku mi kia tāua tamariki pona. Ka mutu kia koe, kia pūrua hoki. Hei ko nā mai rā e te hoa. Ka nui kia roha kora koe me te whānau. Ngā mihi nui kia kōrua. Hei ko nā mai. Pai te kōrero kia whiti awa. Ko te pai kia, ko te ahua pēnei a ngarumu parata nei, ngā rongo koe i tōna rea o tino. Moi o pū koe. Tūhoi ake nei tōna rea. No hea ia. Hei whai aki tērā whakaro, o ti a koe te whakahua i te kupu teitei, ngā reire ko hoki anō tātai ki tāna whakatauki. I ti rea, teitei kahika tea Kataia. Yeah, so you know that's a word saying, you know, despite how small that bird is, it's able to soar to the highest pinnacles. And his kiwaha was, or his saying is the very tūhoi saying of ehe. Yeah. So if you ever hear someone say ehe, chances are they're from tūhoi. Hoi anō, ka mutu i konei, a tātou kōrero mō tēnei wā. Mauri ora kia tātou katoa. Tēnā koutou. Ai. Ko te reo, te take.